Бүгін біз сіздерге сатыла тұрған жаш қошқорларды көрсетіп береміз. Азыр біз Қарабалта шаар тараптабыз. Жаш қошқорлар сатқа қойылып атат. Жаққан болса байланышыңыздар. 4 қошқор бар. 5-ші ішінде сатылып кетіп тұр біз келгенше. Қара қошқор кетіп қалыптыр. Эми жаш қошқорлардан баштайлы. Біз қайрадан сатықты көрсетеміз. Азыр бұл жерде ең жаш мына окшойт, а? Ең жаш қозы. Өш бирде эле, короче. Мына сал чоңуракта. Бұлар быйылғы полеттарда бар, тура? Полеттардан 1 ай, 2 ай мындай болушу мүмкүн, быйылгыларда. Мына қошқор? Бул экичи. Экичи. Биринчи аны ушундан баштайлы. Так, мына қошқорду мөрөт мүчө сындарын өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Мына баш, жүн, буттары, куйрук. Куйрук ушунун куйругу чоткий экен да. Караңыздар. Бу экичи кайкын қошқору бул эми? Яктык эле. Мен билесиң, Карабалта, местный, карбонас, тушуктар бар. Экичи көрүп атасыздар. Параметрлери кандай шепен? Параметрлери 88 бою. Кулактары 19-20 да, кулагы деле. Биз Карабалтанын кочкор экен да бул, а? Карабалта эле. Какаяк экен го? Тактуу кочкорлор булар. Эми чалганын айтам кандай кочкорлорунчу. Болду бу кочкорду көрдүңүздөр. Бар, зыңгырган кочкор. Бул неме? Кызыл экен, а кочкор, а? Буру эмес. Туруп калган. Буру эмес бул. Буру эмес. Мына моюн, кулак баштар. Буруйдун кулагы мондай өң болот. Мындай баш чокус турат, кулактары ушундай болот да бул. Чүйдө жайкы мезгилде дышный климатка карап кетет негизи любой эле кочкорчу. Сары кочкор. Формада сөз жок. Сөз жок экен кочкор. Эми буга тойл, бул эмне кочкор эми? Бул деле коз кочкор. Коз кочкор. Az birden karmayt da olunç. Бирок келечек ушу козду окшойт да. Бирок ушул жерден эле көрсөтсөк болот экен, мына карап коңуздар. Так, башты, моюн, эң жүнү таза ушул экен бул жерде тургандай. Куйругун мына өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Открытый куйрук, ачык куйрук. Куйрукта сөз жок. Жоон, жолпу. Колу жоон, жолпу дейт. Төш, мына төш. Ата мощный экен. Ушу козуңуз зор экен, а? Bunu kaktan tavıp geldiniz ya? Bu dele men şunday. Tekerlekler dele uğram o. Так. Примерно bir bıyık полет matski koz okşaydı. Çamalağıb aytqanda. Так, bunu görsöttük. Bağısını keyin aytabız mı? Darab aytıp ketörüz. İçide görsöttük ana ekan. Muna koz muna küren kozu. Так, muna kozunu görüңüzдөр. Eң zor kuyruk muna şunuk eкен muna. Muna da kuyruk moşnik muna razrez menen. Стриженный. Bu kayakın kozu sen. Bulda buldak bu. Var uşak. Tak. Aytın bu kozunu. Ne deysen bu? Nesin ne deyim? Suru kozu. Ben beli tüz boy uzun kozu eken ha. Boy uzun kozu eken. Müçö son da. İçkere eken de. Moğun ekin Taysın eken. Şunu alыңızlar. En kımbat uşulu okşaydı özü dağa. Şunda ola. Kozu küçtü eken. Bu kozu nege deyin deseng bu prostoy korodan çıkpaganın bir belgisi da mı? Sekretini aytayım mı? Hana. Sen bilesin bilbesin mi? Jeti deydi. Bunda degen koçkor varmış. Kanday? İgir. İgir? Bilbeyt kem İgir degen koçkor. Şun tukumuna mı? Karabilge takalat kem. Şun tukumuna mı eken? Bu kozu. Yemecekta ne bu koçkor? Aeroportçaktan geldim diyecektim. Aeroport? Aeroport çaktan geliptir. Biroq bu kozu точно арашан анткени муну баш тумшук ачыктыгы мунун параметри башка коз да бул мына көкүрөгү да тик көтөрүлүп жоон моюн кең көкүрөк плотно отурат эми арашан өзүкчөлүгү и красота бар и бой бар и экстерьер и салмак бар и масса бар да буларда козум ушу мощный бирок ошо любой ушу 4 кошконун ичинен эң мыкты ушул мунугу кулакка жөнүн баса бербейт да муну түркө баягы кыйын короолор менден кетсе дагы кийин билинип турсун кийин кокус алып калса менин каным болуп калбасын деп метке коет да булчу бул деген канды кууган короодон чыккан козу деген белгиси да кулагыда метке та муну көрсөт бул палбанчик жашыраак козу бул да эмне чочутту буларды так баары бир полетта турабы козулар
Yani bıyılkılar da. Hı hı. Bir ay, bunday, 2 ay bunday oluşu mümkün. Bunda karbon olsun, kulakları, sonun. Hem ne kıla alacağım şep? Akırın bağlarını taktaylı. Birinci çoğun koçkodan başlayalım. Canı var. At da canı var. Formanı geç at. Boydan dağı bir 5 santimetre koşkanda. Çoğun at da bu. Bu bir keçki kozlardan da. Bu hem can ele ekiç. İşte kaçan jarı oldu? Hem tengdeşip çıkıp kaldı. Bir açsınçı. Hazır açar. Aç et çift var. At gene yok şu koçkodan. Formanı kara karış. At kaçırat da bu. Çekin karmayın bunu. Aldayım. Hay karmayt. Hoppa yerci git karma. At canı. İşte gösterelim. Diş mi? Medet işlerimi iyi mi tengeçtim dişi? Gördün değil mi? Bol. Kapak böyle koymuş. Atak yana koçkan. Tak. Aytın bazı. Bazı yakın öyle 45. 45 bin jakın ele va? 45 bin. Mına. Bu 30. Arzan koymadınız. Dolat. 30 bin soma. 30 bin savaşı. Oldu onlar. Bu 30 bin som ekan. Alıp kala men alıp ketip kalbayın. Erterek çağırılan olsun. Tek baksa bulardan bir nese çıkат. Bulça küren koz. Bu kozunu öz arzanırak geldi de bu. Aha. Arzanla geldi bunu 20'ye koyarız. 20 bin soma. Bu palban Bunu 25'e koyarız. 4 va bu karan satırdınız mı? Karan satıyordum. Kayak ketti bu karayım. Karanı oşka sattım. Bunday özüm mükemmele verdim ben bunu çektim. Bu ne ekitiş be? Bundan ektiş. Yok zaman süvet küçtüken ya. Hah. Süvet küçtüken. İçine anca baykal badılı. Yok bir emelerde. Bir korov bunu o. Bunda yok bir korov bunu. O yok biriyle. Bunu kaça haber saldın bunu? Sekret var ya. Sekret. Artık Mükemmele vergenden keyin belgili öyle olur. bir zaman kapkara gene. Karan kunduzu da. Yok zaman kara süvet gene. Sığışkan kara. Çalıttıran kara. Kuyrukta itiyen bunlar. Kurban. Maşallah söz yok. 4 kol sattığa çıktı. Jaktırganlar baylanışыңızдар. Bir buruk olun da. Көрсөтмө артынан. Buruk gördün mü? Ооба, көрсөтмө артынан. Bir рет өзүңүздөр козулап, кошкорлорду bir көрүп алыңыздар мына. 4 sattığa çıktı tuğanдар. 25, 20, 30, 25, 20, 30, 45 eкен tuğandarımız. Oldu, sattığa çıktı. Çalıp baylanışa бериңиздер.